Hai menaza Zeme man saga klumdlei zaina mai ke pege jing kaije sna tin kum chana jang kaije ke chum kamai ting higi de rein sa Zeme ko gene hai mena hangya Paulia ga radle Indiaram Karnataka State gu Director General of Police DGP Pungzba mepe Province Sujan Janai ke pege jing kaije srok tin kum chana jang kaije ke chum Rimai ke Indiaram gu Central Bureau of Investigation CBI gu Director hangya klangchi ga dile ja ka chule za Director Province Suja tin kum chang ke ja high school ja yak ta ja srogu batch officer le ja ka chudile jana pana bu tenor ta hang bagya patau jiba tabam ge pungai jana police department ge bam chang diba tin kum himlo jasna chang dile ja ka chudile Zai Manipur ge hazak nakaga kaklebe pebelam ge Indiaram gu United Nations High Commissioner for Human Rights na ma pizek medja investigate lu ranga rangai dile je ka chudile za Indiaram gu United Nations High Commissioner for Human Rights na saja mai ke rai langba hachai kak za mai ke te churangi ge Manipur ge hazak nakaga kaklebe peti bje chunare sangja pangka je se somre le je ka chudile za ne Manipur ge hazak nakaga kaklebe pet begina anui naga msdu dei kele je zukchung be bizigina North East ge anui nagam gu spyro Dilang Ban National Socialist Council of Nagaland Isang Moiva NSCN IMN man ting rahangya rang togai ja warning pegai dile ja ka chudile jana NSCN IMN saja Manipur ga inkime banai kukime kaga kaklebe pet baza zemna me makole pnida ga maning chibe kangya ba ka sube ja ka chining ching nga kole ja ka chudile pnigu official statement gine jana te tibe bama gidu NSCN IMN Manipur ga ani naga me zen me bambe aimol me chiru chote kram koreng zai kom hazet meze rei mira hangge rangai dele je ka chudle pose zigene kime ku kime dai ke zakle share je bamlus du ani naga me hazet meza te chumara hangge warning man ting ra hangge rang to gai dele je ka chule zan anesian IM mene meri kom klo khanga te ka chube klo ge ku ki spy mene klo go je mi to je klo mara meza kum to chebe bizigene anesian IM mene pani lunga lag sam du rangai dele je ka chudle za chirun magze I meri kom India War champion boxer za anui naga me hazet le ja ka chedile Manipur gina Zaina Nagaland tizit ge tetibe ka peke jing kaije mingeu tingkum chana jang kaije ka chumma ge tizit area student union action committee chairman aho konya ka chebe peze teuze khamne bemro drugs job pene de chani blam ge Nagaland ge organization ka chamcham me bamme za Nagaland go chief minister Neifiru za Nagaland go deputy chief minister TR Ziliang na leje pani lunga lak de leje ka chele za TR Ziliang na ka chedele peze state ge psui temra mena close ma duki hing bega za ning ting guys aho konak ze de chablam ge investigation luza makmet gale na idele je ka chedele pe je pikibo mze pikibo mulungwang chamba za pikibo msui be close ngauchilar hange je sale za chirun ma za TR Ziliang ne aho konak kibo mesdu aho konak saidi blam ge plunga lak basam za pere ge kunui ge basam du pe changai dele je ka chele the Eastern Nagaland Women Organization ENWO mne du saja Tezit Area Student Union Action Committee Chairman Oho Konek Saiblam Gaza Nangkat Leza Katadule Expose Zigana Close State Gap Sweet Emeramna Aho Konek Saiblam Gaza Ningting Gaza Investigation Luza Makamatsulena Idele Zakatadule Peza Aho Konek Sadi Bepe Gap Lungang Changba Justice Close and Chiller Hangaza Sali The Aho Konek Saiblam Getimang Mahangaranga Hanga Nagaland Tizit Area Teza Kamnebemro Drugs Zobko Zemanala Lake Chaveselu Bloga Tizit Area Student Union Tizit Area Student Union Action Committee Chairman Aho Konak Zengolo za chite za khamne bemro zob pe kige wang gena te za khamne bemro zob pe na hakina Aho Konak za bichani ko dele bam gena chigina za kleta tidle Zana North East State Meghalaya go Veterinary and Animal Husbandry Department official mena saja Meghalaya State ge kabakan rabe African swine fever gana pui hai ke zakrevjesna chaichang dele zakatedele Zana North East State Meghalaya ge chuna kabak kan rabe African swine fever de tau dibe district madai zaklo krevjiket ge de tau dele zakatedele chipo zigana Meghalaya ge anui ziliang rongma lesina ma changjaba ma Zana matha te jabam lena ai ga bak zilu te bige man ting jabam radele
Zan Assam Kamrup district tetiba rimaiga Assam government official mata tebu kone Zeme ramza rangkang chote zarangkang lute be bizigene the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption team nimni dele zakatudle zachiga anti-corruption team nimni be peuzi utpal kempraile zakatudle zaipaza Kamrup district hazo revenue circle office ga bugu posting kaiza mata tekule zakatudle za kemprai na bugu office ta kigina mina hangkeze gdei pera hangge kacharangkang changkreu zeminge ki dele zakatudle zachiga gdei lura be peune kacharangkang changdse chi kemprai pegai bihige anti-corruption team na wangze pachunimni dele zasali The Odisha State ruling party BJD mena tetibating kumchana za kreuze skui election manifesto ge headkaini bachai suiza Odisha State ge lesinama college student meze punigu internet service nang magze mthane teita teurabe wifi ze internet service nrara hange pegai godele ze kachedele technical institution za university ramage nai kumting kumchana za ngkaize gchumgene makumting kumchana za ngkaize madai academic session ria kachangbe The IPOLAM ge Odisha State go Electronic and Information Technology Department mena Odisha State go Chief Minister Navin Patnaik ka chebe peuze ngo kampau dele ze ka chedele jana Odisha State ge government mena tebe university le ni ge je aize punigo internet data service te tatura hangen nang magze internet nralra be wifi ze pegai kam gai gule ze ka chedele Zane Manipur State ge hazet knaka ge kakle bepet blam ge Indiaram Spyro ge psuite me Chief of Army Staff COAS General Manoj Pandey namai ka peke jing khaije snating kum chana jang khaije ka chum kamai ge Manipur ge bewangule je ka chedle the Chief of Army Staff COAS General Manoj Pandey ne Manipur State ge bewang rabza Manipur State ge kakle bepet bam ge spy mrama security me daigom ta temi ka cheblam ge pigara hangele je sale Zane Manipur ge hazek naka ge Bepet Blam ge PZ ning tingeze re hange za Indiaram Central Force spy me jana Assam Rifle spy me za district cham bige langai si ka kadai dele je du ka chele Nagaland Deputy Commissioner DC and District Election Officer DO Kohima Sanavasi ne saja Nagaland ge hanai kumting kum chana jang khaije ka chum lokre zemadai Nagaland Legislative Assembly election bam meeting ge Kohima district ge private gari me hire te je teimle na hange rangkang pe hange bam je wangdare be ka pe ke ji himru gnen cheuke haje ke tingcho ncha disat hige DC za DO Kohima office ta kigene peigule je ka chedle chipo jigene gari pampom le election bam tinge ningnigu hire te jagari teimle na nangnigu rangkang je pera hange bam je wangje lullo je DC ne sale ai gena na mai ka peke jing kaije snating kum chana jang kaije ka chum kam ma gi ge de rein sa po bza loi gai dele pe gai jang kinga ni mile ni je to dele